lying on the beach. Now we have each other and I feel so rich. Looking through the sun, you'll see me and you. 'Cause now you have the perfect view. I'm so low and I really wanna make you come along. I just want you to see you're the only one for me. I'm so low and I really wanna make you come along. I just want you to see you're the only one for me. Sunny, happy with the music, no money. I'm taking you on holiday. Sipping on lemonade. Sunny, happy with the music, no money. I'm taking you on holiday. Sipping on lemonade. Sunny, happy with the music, no money. I'm taking you on holiday. Sipping on lemonade. Sunny, happy with the music, no money. I'm taking you on holiday. Sipping on lemonade. Katanya Pak ada No money. Holiday. Sipping on lemonade. Sunny, no money. Holiday. Sipping on lemonade. pancing Pak Budi sekali Pak, naik rip mancing. Ah ini, yes. Asing lagi. Ini lagi nggak kan lagi. Pak Budi mana Pak Budi bilang gitu ya. Iya iya. Ya. Kok nggak ikut bilang gitu. Ini kita bilang Pak Budi. Ya. Pak Budi udah 3 lebaran di Aceh. Kayak Bang Soib nggak pulang-pulang bilang gitu ya. Mana? Bisa ekonomi yang mana? Ya ekonomi. Dia oh ya. Iya. Ada 2 dia di sini. Di area, dia tengah. Kita nggak tahu cuaca cuman potong gak kan ya. Ada besar nah. Kalau Pak ada Pak Budi bisa memperkirakan cuaca. Memperkirakan cuaca. Kesana. Bentar, ambil video dulu ah. Bentar. Cuaca bagus. Hujan. Iya. Berapa? 100 km? 23 lagi.
Ikan. Kriak Kuraya, yeah. Panas. Panas. Belum. Balik nih. Dingin kayaknya kan baca. Wes. Oke, siap. Mantap Pak ya. Siap. Sarapan dulu kita. Mau sarapan Pak. Nanti, ingatnya saya habisin. Makan apa Pak? Tadi bubur. Bubur ikan, Pak. Ikan apa? Ikan apa? Ikan nasi, bubur ikan nih. Main menunya udah ada sekarang bubur ikan. Beli menu apa Pak? Ikan, nasi. Beli menu apa? Nasi. Nasi. Ikan. Apa menunya nih? Ini Pak, masih kali Pak. Apa yang banyak? Mana pembakarannya buat ini aja. Kalau ini Pak, apa menunya namanya? Makan paginya apa? Sarapannya bubur. Nah, bubur ayam. Kalau ada berminat silakan teman ke Kriak Kuraya. Yes. Bubur ikan, Pak. Bubur ikan tambah telur. Tambah ikan goreng. Gimana Pak? Wah, enak. Terima kasih. Pak. Mudah-mudahan bertambah rezekinya. Sering-sering aja undang kita, Pak. Ini apa namanya belum apa namanya HBC dulu. Jadi hari ini finishnya di Iya. ya ini ya. Yuk kita Pak, kita makan Pak. Ayo. Ya Pak Mama, makasih Pak. Makasih Pak. Ya.